technology Umthlong. Hakar Pukandai Tarik Jaleu MLA Joga Mairang constituency ba Metbah Lengdo ubalong ru chairman state planning board ke Sorkar Jela ula Plie Padba ya kajaka jing hikai ki khana puli wala jer kerteng Umthlong Institute of Information Technology ha Umthlong East and West Khasi Hills District. Hagani ka jing Plie ya kanika institute ladan rangkat u coordinator jangka RIIT Institute ba JS Ranja u president ka senjuk rang ba Shnong u sordar ka Shnong Umthlong lembat ki Padba nosok Shnong jangka nika than. Technology Umthlong. Pedak jong ke jipli dengan kan yang saya jong ke pada orang jumpa jong ke nika Umthlong Institute.